Ćao dragi ljudi, evo mi rekviziti. Ćao dragi ljudi, dobrodošli na kanalu Kreiraj svoju stvarnost, novi video. Ja sam Sandra, ako ste novi, dobrodošli, drago mi je. Svakako uvijek volim kad mi se javite odakle ste, napišite neko vaše iskustvo ili pitanje ili ideju za video, šta god. Pokazala sam rekvizite, vidjeli ste po naslovu filma, mogu bi biti film, jel? Obzirom na dubinu i širinu teme. Zašto sam stavila naslov kako ignorirati budale muškarce? Zato što je to bio komentar, odnosno pitanje ispod videa kako ignorirati trenutnu realnost i ostvariti želje. Mislim da sam tako nešto stavila naslov videa, stavit ću ga svakako na kraj da možete ga pogledati pa da vidite. Ja sam toj gospođi odgovorila, no iz nekog razloga više se ne vidi ni njeno pitanje, ni moj komentar, ali nebitno. Eto, ja sam odlučila da napravim video, jer je to onako poprilično česta tema. Pa ajmo sad ovako. Znači, prvo što treba nekako razumjeti, jel, da razumjeti i prihvatiti to što ja često spominjem tu Nevilovu rečenicu, da je naš svijet ogledalo onoga što mi radimo sa sobom unutar sebe. I ako je to sadašnje iskustvo, jel, da su muškarci budale, moje iskustvo nije tako. Znači, ja i za sve, mislim za nekog mog bivšeg partnera bi mogla reći da je predivna osoba. Jer stvarno je, ne zato što bi to rekla, nego je. Zbog nekakvih razlika, jel, u pogledu na svijet ili nekakve teme, priča se razišla. Ali generalno, znači, jel vidite koliko je to odraz mog pogleda? Znači, muškarci kao takvi, izvinjavam se sad svim muškarcima, u ovom videu ste na tapeti, ali isto vi primijenite za žene. Znači, isto vam to važi. Ja? Ako je moja misao na muškarce, koliko su to jedna divna, posvećena bića koja stvarno se trude, žele biti na raspolaganju, žele doprinositi u odnosu, žele pomoći, oni imaju u genima imaju, jel, to da brinu o drugima. Znači, to je moj pogled na muškarca. Pogled neke druge žene je posve drugačiji, jel? Budale, prevaranti, varalice, lažljivci, šta god već drugo. Okay, u čemu je onda poanta? Je li problem u muškarcu? Znači, u tome što mi gledamo? Ne. Jer to što mi vidimo je odraz nas, naših uvjerenja. Zato smo imali tu ovu seriju sad videa, jel? Kako vidjeti ono što želim vidjeti, kako čuti ono što želim čuti, kako osjetiti sada ono što želim osjetiti. Ja sam sad već nekoliko puta, jel, spomenula tu metaforu sa stepenicama na temu odnosa. Znači, kogod između vas misli, ima uvjerenje da su, da li muškarci, da li žene, da li šefovi, da li prijatelji, znači koga god imate u mislima, da su loši generalno, da svi samo lažu, svi samo iskorištavaju. Nema, znači sad ću onako malo oštrije, jel? Nema šanse da imate s druge strane takve osobe, a da ste vi prema sebi sve ono što želite da bi ti ljudi bili. Znači, ajmo sad konkretno na muškarca. Šta želite vi od njega? Jel?
želite da je ljubazan, da vas poštuje, da poštuje vaše granice, da, ne znam, da vam pomaže, da vam ugaja u nečemu, da imate osjećaj da vrijedite, da vam on daje osjećaj da vrijedite, da zaslužujete, ja? Da se zabavljate, da vam je zabavno, da osjećate slobodu uz njega, pored njega, da možete biti to što vi jeste. I ako vi imate s druge strane osobu koja vam daje osjećaje koji su svi kontra ovoga, to nema veze sa tim muškarcem. Nego vi sami sebi ne dajete ništa od toga ili veći dio toga što očekujete od njega. Znači, nema šanse da osoba koja stvarno voli sebe, koja poštuje sebe, koja poštuje svoje vlastite granice, jel? Koja se brine za svoje potrebe, da takva osoba ima partnera, prijatelja, šefa, koga god želite, koji ne poštuje, koji laže, koji, znači, radi sve suprotno. Ne može, ljudi, nema. Nema te fizike, nema te frekvencije u svemiru, nema je. A vi meni sad što god želite. Ok, jer sam bila u svim mogućim situacijama i tačno znam po sebi, a znam sad već iz, stotine i stotine, već idemo u 1000 primjera ljudi s kojima sam, ja ovako radila, šta se mijenja kad se vi mijenjate. I sad dolazim do rekvizita. Zamolila sam sina, rekla sam mu o čemu želim pričati, o stepenicama, pa sada ne bi stepenica, ovako ćete, Lego kocke, eto, pa mi je izradio. Sad, ovdje su samo, 3 nivoa, 10, ne znam da li bi ih ušlo u kadar, ali razumijet ćete. Ok? Znači, ima 10, ajmo zamisliti zgradu sa 10 katova, spratova, 10. Vi ste trenutno, ajmo radi primjera, ovog konkretnog kojeg je gospođa dala, kako da ignorišem budale muškarce. Znači, meni izlazi iz te rečenice da je tu osjećaj, znači ako su budale, ja tu ništa ne mogu. Znači nemoć, strah, nevjerica, sumnja, takve emocije. Okay. Sve te emocije su najniže na ljestvici emocija. I na ljestvici stanja ostvarene želje. Znači, nemoć, to ništa ne mogu. To nemam ni od ostvarene želje. Znači, to je stepenica broj 1, možda -15. tako sam ja sebe u početku procijenila. Ajmo da smo na stepenici broj 1. A vaša želja, to što vi želite, znači želite, muškarca koji vas poštuje, cijeni, koji vam to daje i do znanja svojim načinom ponašanja, govorom, znači koje riječi koristi, koji vam daje potvrdu, koji, znači, vas uvažava, pita vas za mišljenje, znači sve ono što vi želite. Takav muškarac je na stepenici broj 10. Okay. Vi ste na stepenici broj 1. I sad uzimamo ovo. I sad zamislite, imamo sad zgrada sa 10 spratova, jedna i druga. Vi živite u ovoj zgradi, taj muškarac živi u ovoj zgradi. Zgrade su jedna suprot druge. Vi ste u prizemlju. Ako gledate u ovu drugu zgradu, do kojeg sprata možete vidjeti? Unutra. Do kojeg? Znači, zamislite, izađite van gdje god sad živite i koliko visoko možete vidjeti. Najbolje vidite muškarce koji su isto u prizemlju.
ili u prvom spratu, kako želite, na stepenici broj 1. A oni su isto. Puni sumnje, žene samo lažu, varaju, sve su one iste, da ne kažem, jel? Još koje druge sve stvari čujem. Okay. Možda možete vidjeti iz prizemlja, iz vaše ili iz prvog sprata, možda možete vidjeti još ovdje gore. Ok? Ono. Muškarca koji je tu i pa možda je onako, kako se kaže, malo bolji. Jel postoji logika da vi živite u prvom spratu i da vidite ko živi u 4., u 5., kamoli u 10. Jel postoji logika? Nema te logike. I zato se prestanite baviti sa ovom stranom, nego se vi penjite, jel? U 2., pa u 3., pa u 4., pa u 5., pa u 10. sprat. Pa ćete onda vidjeti muškarce koji su tamo gore. Zato ja nemam takvo iskustvo. Nikad ga nisam imala. Znači nije, da kažem, problem u muškarcima ili kontra, nije problem u ženama. Ako ste muškarac pa imate takvo iskustvo. Pustite vi njih na miru. Suprotni pol. Ili šefa, ili saradnike, ili prijatelje. Pustite njih na miru. Oni su ogledalo onoga što vi radite sa sobom unutar sebe, u svojoj kući. Potražite jednu osobu za koju, ali stvarno znate, ne da izgleda na vani, super, imamo takvih primjera puno na coachinzima, ali ona baš izgleda onako karizmatična, samopouzdana. Je. Postavim 2 pitanja i odmah tačno znamo gdje smo. Ako stvarno znate nekoga, ali nažalost, obzirom da ste na stepenici broj 1, ako ste, ili 2, onda postoji velika mogućnost da lično ne znate takav primjer, ali možda, eto, imate nekoga, pa evo, ne znam, ako možete, povjerujte meni. Ali ako stvarno znate neku osobu koja živi, primjer, partnersku vezu, onako lijepu, ta osoba je prvo ljubav, poštovanje, podrška, razumijevanje sama prema sebi. Ja? Sama prema sebi, a suprotna osoba je ogledalo toga. Jer mi ne dobivamo ono što želimo, nego ono što smo mi. Ja znam koliko je meni to bilo teško prihvatiti u početku. Ja bi se svađala, ja? Sa osobom koja mi je to rekla. Ali evo, 15 godina kasnije, znači, to je bilo najbolje što sam čula. Koliko god mi je tad bilo teško, ali evo, ježim se. Koje slobode u tome, ljudi? Koje slobode? Jer vi se bavite time kad će se ovaj popet gore. Kako vi možete utjecati na tu osobu? Jel? Idete unutra pa mu šta, pakirate kofere pa ga selite u drugi kat. Znam, to sam radila kao partnerica. Njega sam učila, njemu sam govorila šta da radi, daj ovako, daj onako, daj idi tamo, daj pročitaj ovu knjigu, daj ovo, daj ono. I da vam kažem, da funkcionira. Samo je još gore. A kad sam okrenula fokus na sebe, onda. I to vam važi za sve odnose. Za sve. Ok? Eto. Ne znam, jako se nadam da vam je ovo pomoglo razumjeti. Evo, pa mi stvarno napišite u komentare, stvarno i za druge ljude. Eto, ako ste vi već među onima koji ste napravili nekakve promjene na sebi, u svom životu, na to kako gledate na sebe, kako prihvaćate sebe, svoje vlastite greške. Jel znate, ako vi imate, ne znam, šefa koji poludi na svaku vašu grešku na poslu, vaše uvjerenje, znači,
kao prvo, greške nisu dozvoljene. Kao drugo, nisam dovoljno dobra da bi nešto odradila bez greške. Treba potražiti to uvjerenje odakle ono izlazi. Ja vas stvarno, eto, da sam ja na vašem mjestu, ja bi ušla dublje u ovu temu. 10.5. imamo webinar baš na tu temu, imate opis ispod videa, prijavite se, znači 2 sata ćemo o uvjerenjima uzduž i poprijeko, kako doći do njih, da ih osvijestite, da ih stvarno nađete i kako ih promijeniti i u principu ići sa jednim uzbuđenjem, iščekivanjem u svaki dan, jer onda znate da će taj dan i taj odnos biti odraz onoga što ćete vi uraditi za sebe. Tako da, eto, nadam se da vam video služi u ime svih koji gledaju ova videa i možda su u početku još malo stidljivi. Svi oni koji već imate bilo kakvo iskustvo, dajte podijeliti za ove druge ljude i vi služite drugim ljudima na taj način, ne samo ja. Tako da, eto, dragi ljudi, vidimo se u sljedećem videu i nadam se 10.5. na webinaru i snimka uvijek bude. Naravno, to me uvijek pitate. Ćao!